jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia sampayang ngewe narampai ale malebina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat subuh berjamaah itu setara nilainya dengan bangun satu malam penuh untuk melaksanakan salat tahajud. Jadi situnganna ia sampayangnya merajin-rajin napakangka nareko taude na makanja tepat na pole ripong Allah Subhanahu wa taala. Makanya bikin ngewat dingi mapite tawe maka dasininna sampayangnya lima waktu marajin tapakangka okuilalan na masigi maka satu salat jangan tinggalkan. Ang kasiddi sampayang dari 5 salat yang ada, aja lalu nadita jamai secara berjamaah, utamanya di masjid, yang dari itu sampai subuh. Magai tidak usah kita terlalu jauh, tanya sampai subuh bawang, bahkan sampai sunnah rawatib, yolona sampai subuh, maka dia nabita rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakang sampai sunnah fajar iya tu sitongan na arae denang kana kada sampai subuh maka da metomi salatul fajar idi tomi tu ogi maka da sampai subuh nasaba idi istilahkan pakai subuh tapi sitongan na tu maka da metomi tu ko arae salat fajar jadi ro namasuk adalah salat subuh. Sholat sunnah subuh yang 2 rakaat ini sesudah azan subuh makin nabita khairum minad dunya wa ma fiha. Masaro labbi nayalino lololisa. Jadi sitongan na ia ko masampai sunnah subuh ki namode na tumilaw doang untuk kehidupan dunia. Dena tumilaw doang maka nalumu yang daleku alenga kemudahan dalam usahaku pasalama ka nasabak makadani nabita 2 rakaat sampai sunnah subuh masarolat di inayalino lololisa. Jadi situngannya itu sampai sunnah subuh menjadi doa untuk kehidupan dunia. Jadi makanya usahakan jangan tinggalkan itu. Tapi mega mematoji roidi istilahnya iya naharo biasa di awal-awal ceramah atau dakwah aku biasa makada iro ibadah yang penting dicemui tapi kau nanti setelah banyak membaca hadis-hadis Nabi kemudian melihat penjelasan para ulama di dalam beberapa kitab-kitab napaka malah kesimpulan makada ina macai tau pandrita rioloh nasaba malom masaka ipat disengena nasabari namakibuaci di ketetapan dalam kehidupan umat beragama maka dapat carana naibagi waktu. Jadi rokok agama ya Pak Bu angka waktu memang to napat tentu pun Allah Ta'ala maka daya ko waktu makui aku makanja mujamai angka. Jadi dia na tumak buta taru maka siwing ko tau mapahang kega na barakna ko to tama masigi kamana sayero angka parenta sebelum tudangi ko to pole bolero pole saliwang angka yasa sampai sunnah tetul masjid ya kui pak bicarogi maka da mapakaraja masigi ia sampajange nasuruangan nabita untuk ipigau tapi angka nang kawattu na deni pigau iya tu. Angka nang kawattu deni pigau. Kega iya kok bangi tahu deni pigau itu tato bambi jolo dia tu tudang. Padahal wadingi masampaja Pak. Wadingi masampaja. Iya kok bangi tahu wadingi masampaja. Tapi magai. Iya kok masampaja sunnah tetul masjiki. Iya kok bangi tahu asa sampajata tapi ikalai apalan na narekodeta sampajang tabali bi bangi. Jadi ibadah yang paling utama pada saat azan dikumandangkan namo matangangi mengaji papisau toy. Papisau ini.
Apa makadai nabita, siapa yang mendengarkan azan kemudian menjawab dan membaca doa sesudah azan, maka dia akan mendapatkan syafaatku kala di yaumil akhir. Itu jaminan. Jadi namo matangat talebak orangnya natako batawe tatutui. Magay bangker ki nareko ya tu tapi kau dia tabali bi bange. Padahal pada ibadah. Pada iya na tu na mega tahu pa akalan na minapake makasibiang de na yan na rupe makaraka mo na tahu pandrita ina machi tahu pandrita riolo iya na ro malengi katatapa makadaya ko makuye apisaw ko padahal masing-masing ibadah ro masing-masing niga tahu makada maja ko mangaji tahu maka kanja betul kan ako tumabila pahala luar biasa palagi ko to kilala masigi luar biasa tapi magi ni papisaw na sabayase iya ro mangkalingit bangero na to mamako betul kan aja na to bicara lino ya no masuk na to mamako ibali bi bange menjawab azan bahkan 2-3 pak doang ang ko to ba engka ko hades urun tu maka daya ko bangi tawe na baca hayyal al falah ibaca la ibali bi makadaki hayyal al falah napa ibaca Allahumma rabb hasidi da'wati tammati was sadiqatil mustajabati al mustajabu laha da'watul haq itulah baca kadua pangkepat dongan ni mondri ko makadani la ilaha illallah masalawa ki jolo Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad Allahumma rabb hasidi da'wati tammati was salatul qaimati sayidina Muhammadin wasilata wal fadila wasyarafa wad darajata aliyata rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad engkato dia tambahi sebab memang hadis saya dua angka pakai inna kala tukhliful mi'ad angka to dia pakai inna kala tukhliful mi'ad memang ada 2 hadisnya ini manibawa ke kami tak pakai itu meki tambah inna kala tukhliful mi'ad silahkan dia tambah silahkan tidak masalah iya naro jamina maka dia nabita iya kona pigau iya tu tahu itu kok pangi tahu setiap mendengarkan azan tak bagi ni tahu pandite maka dia mi kok bawa tu sampajang ya kok bangok kumi HP ya aja nah itu tuh kan apa kata tu tahu malah nada daring nada agak sana panggil itu azan engkau tahu malah nada panggil itu ayat-ayat Quran yang kedua tahu pandrita tahu kita tahu matika tahu pandrita matika maka dia ron nada panggil ya kok ki HP aja na tahu pakai ayat aja na tahu pakai ayat-ayat nada panggil magai aja kam manapay si polo de na latto ya roya si polo na baja tappa mo pasay itu polo nito nada panggil ta betul kan na ya kunabel kita ya romoni biasa tong kapake ro misalnya makada surah al-kausar nape makada inna atay na tappa pasay ni itu jadi makada aja lebih baik memilih yang lain tapi angka to makada de na marigagah daripada elok dandu itu jadi mak dupa-dupa ya makada mak dupa-dupa tu tapi aku tahu matika lebih baik tidak kemudian waktu kau tahu mak bicara waktu sih pak sampajangnya lagi kau tahu melong malah dasar kadangkala dia perhatikan kita makada angka susampajang ya seini lainnya madari dia perhatikan kega termasuk na rekopura ki mas sampajangisa untuk pindah ke sholat tarwih kangang kesampaja sunnah imon rinna isa itu mega tahu dia perhatikan ini padahal kotomelo marengki pahala ya se ia palanna sampaja sunnah patan rakang imon rinna isa na iya tarawih na modo 20 rakatala ya se karena sampaja sunnah imon rinna isa dia adalah rawatib napa angka pasan na nabita maka da nigi mas sampaja patan rakang imon rinna isa pada na reko mas sampaja ni patan rakang pada malam Lailatul Qadar berarti kotomelo reke ni sampaja sunnah imon rinna isa itu sama nilainya dengan 400.000 rakaat apa datu saburakanna angka gamule jamayero sampajang apa datu saburakanna 20 lagi ko matarawih te mega mengilut tu denul lemale apalagi ko to makrana pada tu sapu napatandra kami sampaja nasa nabi te wasiat na nabi te lokko ale na pangulo ta Aisyah siapa yang sholat 4 rakaat setelah sholat isya rawatib moro na masuk pasapina sampajang isya imon rin nami
Sesudah sholat isya makin nabita pada nareko masampaja ko patanrakang pada malam Lailatul Qadar. Ya jadi itu le kami pasisele kene makada ami pasisele ku sore monri ila birangi sampaja sunna patanrakangi monri nesai naya sampaja sunna tarawih walaupun dia sampai 20 rakaat. Kotomelo mak bicara keutamaan. Tapi aja tahu sih tak kada mas sampaja sunna isaban api aja nawat tarawih wak dek. Jadi dia nak korok kata na betul kan nami kami tahu na capa ya sampajange kalau ima tarawih. Ina pura masam pajalangisa solo ni tudang tajang kita rawewe dia na jamai yana tu tahu rogi lada pada 4 rakaat ini maka da we macipi-cipi apa je tu stas ko patan rakangi zaman na metode menre partakole makalele tu sading to maka de masam pajasuna kung kani partakole atau kani padaw magampang langsung ngapa tajama aja tetari tahaya pamulang. Rakaat pertama nasi barak, kedua tadi pengumpul langsung maka di rakaat ketiga pak ia tu sampai jasuna makero wadbi langsung apa bahkan engkau runtuk ko hadasan Imam Bukhari nabita mas sampai jasuna batan rakai yolona loroe dena tari tahayya palawangan langsung ambil 4 rakaat. Laitana ibi nabita ko sahabat maka dawita ki masam pajasuna patan rakayo lona loroy maka dia nabita iya na wattu makan jalada nasabat tak buka pintu na langie malaikat akan mengantar doa siapa yang berdoa di saat itu. Ya na tunah kada to pandita makan jalada tu ipake milau doang sampai jasuna yolona sampai jaloroy sesudah asan duhur to maka dia masam pajasuna patan rakang napa ipake milau doang karena di situ Allah membuka pintu langit. Hadis Imam Bukhari. Jadi ini mani kami tak pakai toh itu kan may gamola lang. Kemudian ang katoto makalele matarawe tapi dia nawitir. Itu katu makalele kalele tiro maka dana pura matarawe pa dia nawitiri riwa pa mani mama ko susuran dia nonro iya ko mawitiri no ko bolana makanja tapi tomak deke pahala gare tomak deke pahala iya ko okoi bola tama witiri mak bere jama moki ga de kega yase bere jama enanya masa paja cedi dia asa paja cedi dia tu bere jama tu makanya nareko pura ki matarawe gangkul yang ita witiri maka dawai matako apa nih ya kau bicara tako aja nampak tatarawe awitiri bawa nih maka mana kau ustaz degaga jaminat tau matarawewe dicintai oleh Allah tapi ya witiri mana sejaminan siapa yang berwitir maka dia adalah kekasih Allah jaminan ini makanya maka Nabi tak aja lalu nade ma witiri walau rakaatan namo sirakan maka dana melo kak mas sampaja pe mengustasia kuwani nama dari komoto kama mana susubu masam pajat tahajud na dia nama rigaga maka dana pura nama witiri dia nama rigaga iya minatnya minabita ko akka dua ki mawitiri siwani maka minabita lawitrani lapil lain dia nama dita beka dua tema witiri siwani maka wasan katau maka da witiri patutu sampaja dia naga sampaja ngimonrina alena itu makada itu bahanya alina mi atu makada mi nabi akhirkan witirmu nasaba natengi nabi mau witiri nareko pura ki masam pajang mangaribi apa angka mau pasam pajang isa pura pi masam pajang isa ta witiri maka nang kaga sahabat pigawi ternyata gostas semi ba macaramangi angka Abu Hurairah iya Abu Hurairah si bawa Ibnu Abbas iya na pura masam pajang sunna isa langsung mawitiri talun rakam tapi moto matoi masam pajat tahajud iya nari wasiat kalau kuna bita maka aja muak kedua mawitiri si bani mana sama guru langsung aku nabita nabita to papodangi langsung na isato nabita kada mawitiri tapi ipodami maka aja nak bek kedua mawitiri si bani moto masam pajang pani dia mereka jadi tania patutu na sampajangnya tu witiri layu usaha kami diambil diakhirkan masuk natanya mengakhirkan sama sholat tapi sampaja perlu apa denawat dito mawitiri atau pura mas sampaja mengaribi apa angka mau pas sampaja ngisah tapahan nih pangka tu tahu deh sisang deh merajawa nasad deh ya na pura mawitiri tadi naga sampaja ngimon rita aja tu napi mas sampaja sunah subuh
Ini makanya aja tuh kaso tuh makada. Ang kagaya sampai jatah tahajud ko ramalangi. Wasa tarawih mi. Ito, di nagaga sampai jatah tahajud ko ramalangi. Makadai Aisyah iya ro sampai janna nabita denang kanaliwangi 10 rakana. Denang kanaliwangi 10 rakana sampai jam panina nabita tidak pernah lewat melebihi 13 rakaat. Kaya sa 10 arua engkato desa makada dena liwangi 10 sidi engkato cara mana guru ta kemo beso wang kalingaru guru ta kali sidendre makada iya na ji Aisyah papangewangi tahu apa dua aga-aga na pau pada tapi lengi anu na makada sampai jam panina nabi tadi nang kanali wangi 10 sidi rakang jadi arua tambah telu toh 10 sidi toh iya engka toh desa na Aisyah matopawi maka iya ro nabi ta ko sampai jam pani 10 telu rakana dia kana bisa 10 sidi ko 10 telu nalap biar lau telusuri wi iya penjelasannya lau engka desa lau runtuk maka daka oh iya na kapan na sileang desa nabi na pawe Aisyah angka tu na jama Muhammadiyah mi marepat jama ya witai di bukan masjid Muhammadiyah deni jama ia komelo imat tarawe angka tu sampai sunna na jama 2 rakang tapi degaga pangupuna pate hami na jama puna baca na perokok sampai sunna pemanasan Napaham mo sa pemanasan tanya latihan sampai sunna pemanasan dega pangupuna pate hami na baca ya nalatu na pate rokok ni napake ya tu ko matarawi jadi ya rojolo na jama na pamatarawe jadi ya ro nabitta ko moto iko purai liu-liu ro moto ina rojo na jama de na tari pangupu na perokok ya na ro nasa salat sunnah miftahul lail pak buka sampai jam peni magina sa pak buka pak de pa na makan jala da penat dinna betul kan daro betul kan ko de pa na makan jala da kang de pa na sa imbala da role mo na pura ko je tu liu magay jama jolo iya pamanasa jadi tari pangupu rokok ni kulat tu ipatihai Muhammadiyah wita na tempatkan yoko sampai sunna tarawewe kalau di Muhammadiyah itu tapi desa kada makomana ke Muhammadiyah angka 2 telu masih na pura runtuk apa itu ya apa dia upa aja mak guru kenro ku Muhammadiyah pak disangamo jadi iya miko makadaki tau makanja panapa melo ya pak disangan na ide tu na makura-kura tu pak disangan teruntuk ya namo tu pak boto kato pak disangan tu dia raja takkan aja na pak boto dia na wadi ya miko meki mali mancaji guru na le na meta ciuri man rasa itu sakit macio boto iya ko dece tatai dece ya aja takkan letu hatta yaumil qiyamah namo boto ja ko jame mati tatai maja aja takkan ustaz pawina namo ustaz pak guri ko maja ya aja tak ciuri Gama kiro, iya kok deceng. Jadi makomi mati itu agama. Aja na to mabela. Abu Hurairah lagi. Oku ibalisi mak guru. Aga na guru. Ayak kursi. Aja tak ada deno memelo malai. Setan mana sana setan. Mana sana balisi. Pak guru ayak kursi. Abu Hurairah. Apa makanya ini pudangnya Abu Hurairah. Tak tama ka aku kilalan na gudak ka Romamo Abu Hurairah. De nagaga tak buka. Jendela tak tutup. Pintu tak tutup, tak kunci mana, maginan katama ka. Tasel nga burera nasa jadi piko cara mo tama. Natala cak mana to kagain man katama ko minaw ka Roma. Nasa iyaro kalabiha ko ya ulit tama ko de na tak buka kagay. Itu tapamaka de burera pak guru. Ni naro na pak laitik kangi maka de belisi. Belo mo pak guru tapi sarak na lapas nga. Aja mutik ka nga. Pak pura ni nasakira ngo ko to tian na yaro onra ka Roma saka. Pura ni nasakira nasa de meka bawa kalau kona bita pada ni sagi makadi beli si lopo aja pale iya na kada de meka bawa kalau kona bita nasa ide lau pak guru ko agawat di mubaca na de ulit tamayo kilala maka de burere ya to ko mo pak guru mo ka ula pasak ko nasang baca ayak kursi iblis mato tu mapak guru ni podai na bita maka na baca ayak kursi supaya dia utama na season nila poro ko na bita la lai masa pa subuh na kana bita kana sa tamu mo burera ni sa mana bita aga sa tamu maka de burero majanci ka maka meka bawa lo si runtu idi pura ni wasakira ngo kalirion na podama maka pe ko cara ku utama na de tak buka ya tu jendela si bapinti maka de burera ya ko mo pak guru ka lo lapas ako de ti ko na bita pak minta ulah da si runtu na bita pak denis nya burera maka de beli si ni asa mikra ni gaji tomato minaw ka Roma
Ibalisi mata pa tahu. Jadi aja mau mata pala dah kau nggak tahu maka dah tahu ya ibalisi kama. Jadi mama dari ko to mak balu bepi patay na patulian ka kacing-kacing o konroge mak balu ibalisi je ya tu mata pa tahu patulian na tu yempay na din tolo masampajang. Jadi dia timoki tapi dia toga apa ko baranti. Jadi makanya lai pak guru kada baca ya ya kamu baca ya dia ulit tama agak nasa nabita mapamulay Nabi Adam na balle di nang kena bicara tongang iya tu tahu itu tuli mak balle tapi napan na tu de nak balle itu kali jokare jadi makanya Nabi na budang ya burer napan na tu de na balle ko tongang iya tu ya kong kagaga mu baca mu iya tu dia na tama makanya burer ni gaya ya Rasulullah makanya Nabi ya iya nanti beli sih apa makada burera iya naro jadi itu nananalis sahabat jadi ro ilmu na Abu Hurairah ya naro makada naisangi makada napa guru itu nabita makada ya kumututu jendelamu mututu pintumu baca ya kursi makai garupa na napau tau pandrite tanya bawa pintu tanya bawa jendela nasa mututu bempa mu baca ya kursi mututu yanre mu baca ya kursi aja na jaru-jaru setan baca ya kursi pokoknya ya nang ka bempa ko may aga ko may anuwat ding non roijing baca ya ro lamali mututu baca aja na tamay ibalisi betongan na usahakan aja na sa may setan apa ya tori baca na tatutu na dia na tama yan na to na makai ka iya kok ya desa iya meron na po makada jendela si bawa pintu itu tuh korewengi ibaca supaya jan tama setange pak ya tuh setange pak ya natate 5 na liwa maka susuran nih ya nang kanana makarala komelo mangaribi setato ya tuh gitu apa makada inabita komelo ilabu matanas suruh anak-anakmu masuk jangan bermain aja nasui saliwa macule suruh tama ilacak ni tagakmu tutup ni jendelamu onron na najingnya tu masuk yana tu ampa ya tete masampaja ko melabu matanas we ko macala ni matanas we dinawa dito masampaja ko tu masikiri mani nateg na dito masampaja apa ya sangi tanduk setan kun itu jinge masumanang setange masumanang masompa apa matasomi na sompa yana tu niya sa tanduk setan dinawat dingiya tu pak jadi ako yana tu ampe ko to makareso to ko to mangaribi ay lasa je mega ko tu polena jadi na melo na labu matana so tutu di koto mak balu itu tuh nih. Iya. Aja na tuli makada yamapa aja na pura natoro dale pong Allah taala ya ko parinsi na Sayyidina Ali pake maka kanja pa makada Sayyidina Ali hais na mo ukuliman na te ko dale ku tak din na to de na jaji nanre ya ko dale ku me mana pura natoro pong Allah taala ale na patati ka to pamalaika na suruh mantra ide na mungkin salantara iya ko tim sukses madari salantara iya ko malaikat de na mungkin na ita bolat tanya to patugala na tay makareso niya le dale tani aja takara boy magala ya no makareso pay sogi tani kini gala na tay makareso na sogi de naga chayolo sogi patasi na to hatangaban ni sigan ruso mapangarok-ngarok dega ite manana dari pola na pa de naga na bengkele ka motor ina mero menre takancito ni motor ya ko wata man ha isina dega karutas sipi kululak di natongka bawa mi bata weje deh mapangaring-aring o kilo na masigi tapi dito ka kumaranti de ka ko mimero kampon na to makanja mana patasyo ko ba isa masigi jadi kini galay makarasiki pa dong ngai de na de na kada pangala tala walengi dale taw milaw dong dito na kada walengi dale taw makangalay makareso de iya kini pa dong mo ni pasogi te pa na de na gagos tas mamotoro makapra lutumanan ni kini pak dongan na ustaz ya susumilaw dong ikaw mabicara pak dongan ite jadi tak ada pak dongan iya na haromadari tak jana-jana kalau ka madawa ko Papua lo ka madawa ko sa liwa provinsi mandari ang kataw lolo nasa pa ustaz agay baca-baca na dito sogi 5 ni otona na kunanya to mutan na namamotor umiyate na 5 ni atuto ko na ko kinanite malaikat na mi chawa maka naman yan nagkakukuto bilo pa daw kasogiran na mangoto nuti ko 5 ni otong na napay mamotor ustaz ito jadi tapi iba guru apa ya kamana barakaki betul na kanya pa daw ya aja takara kada milodome na de pa na to jaji na patan tu dali po ang Allah taala di pa na to jaji ina to ampay ang kami ititi po ko to sogie alena pamaling ito kasi siya iya cuma carana tiana tu suruki masidak kay suruki masumba maka nabita as-sadaqah tu tada faul bala betungan itu pasidak na tola balai aja na kan na musibah mas na pamasu palura gabacha masidak kam polo lahar na to nam dupay napay tu maso mana sila foto na dali na bengkele melona ba
Ingre, maloli sulo rumah sakit maparesa deje kagala sana runtuk manda di Pak Pura maka suli alini tasira tu sabu nanda taside juta. Ini me paja la sa tau sekke ya tu. Nama kana bita dau marda kum bisadaka. Burai wila sabu na sa bapa sidaka. Maka na maji pia umalasa sa santu lima sidaka mo ka oleng ni itu nule pasus sudosa. Jadi aku to malasa jan tapakada pasawi po aja kada ki po. Iya ku iya na sabay dosa na usa sabaru malasay tapacingi dosaku napata pasaula saku. Mapacipi po, apa bisa? Maka dia ko ya po karena kasalahanku tak dampain kasalahanku. Tapi kalau untuk menambah keimanan, talinga asa baraka mulai. Aja tapak kada pasawi po, maga manaji apura si mapat diutuku mangilu sila ka kuma. Oh dari kipak itu. Jadi kadangkala kita itu jadi syukuruki. Jadi makanya ubasang Jadi kehidupan begitu Pak. Tak berengi. Jadi tuh gaga tahu magala masidak apalagi ko ramalang. Iya. Apalagi ko aga jerosan lalu Lailatul Qadar di. Aja nata sila dan lalu Lailatul Qadar, mama gampai lolong Lailatul Qadar, maka dapat ko carana. Laubani mak bere jama sampai jang isa, napa mak bere jama atau sampai jam subuh. Maka dia nabi tanigi man sholat lisabil jamaati, siapa yang sholat isya dengan jamaah, maka dia seperti sholat nisful lail. Pada ko mas sampajang si puluhan ni, iya ko mas sampajang subuh bere jama, pada ko mas sampajang si wani bujur. Nah mana satu talolongan, laubani mas sampajang isa, napa mas sampajang subuh bere jama, mana sani talolongan. Namun dia tak tarawe, angka natu mana sa talolongan, napa masumba wani-wani ta 10 sabu, mana sa talolongan kinroti ame law na dia taruntui. Iya ko mapamulay si di ramalala to 20 si rama tu, ta sumba ta 10 sabu, mana sa taruntu, natanay sa liwan na ulan ramalan non Lailatul Qadar, ilalan nami. Ini magamba to. Maka dai halangan ngapo kaya ustaz di ulo masigi, na dia na marigaga ko halangan aja na talo masigi, di ita takiringan. Itu pamiga to nasa dia to masumbat to halangan na dia tete masumbat to halangan ya tami masampajang itu titip nih itu tapi aja to sita kada sampai lagi imange panguruse 30 sapu asa tapi wani-wani si sapu bapak di ulu malaikat itu saya mura na bere na pay tapu asida kaki makanya aku subuh tala subuh sida ka subuh apalagi macam panitia maka raja kota amal na panomoge rupa na selesai ramalan. Ya, dia benar. Iya, PKG aja ta maseke. Na dega ga tahu pa masidak ka kasiasi dega kata sapan garo ko baranti. Tahu magalae masidak kan kaga kasiasi. Di nasaba nabi ta makara dega ga tahu pakere nasaba pasidak ka. Apa ya kolak di mo bereng tatak ko na parewang po ngala taala. Na nisa po ngala taala makada iya hataku macca. Magala apa mempay tahu ya le to liya le niya to. Iyo po ko makaikat di. Maka daw apa jo ustaz mako macipi-cipi metidi ang kaje keluarga kasi anak-anak masih sekolah butuh to na magampang mo to kumelo kilolongan nga pala air galas bawa no ko total di talo 12 tatilo masigi yan natarawe te tabagi ni ento aring eta pake te mapabuka ni na marigaga pa namo air galas mi maka da siya kami to pala matandre pala neto ci di neto to ipabuka malolongan ya pala ko to pahalane to maka umro nyaman nakipabuka ite tapi aja tuh saya tak kerja ada umi pabuka ya alem tu apalah ku deni alah ya lembi bonus ya roto mapabuka ya yana tu ampai itap puasa ta mapabuka ko ani giliran na yanu mapabuka demi je tu nak kada panitia giliran na yanu lolongan apala puasa seko giliran na yanu apal demi na pawi mako tu ni kapo tu kita puasa na naso ya sina 7 oh para kan maka tahu dari kita jadi kaya ko dobo lo inaso ya akadua ya nu cicami ya ko de cede na mari ka makoli-koli. Iya, dia nomor gaga. Aja ta maselam nang kanalengi po ngala taala. Iya to maseke pasu itu maseke to masuk pole dale itu. Nah naisa malaika maka dia siwa di bawah. Naisa pak. Jadi ini kuncinya dalam kehidupan. Iya ramalapa lai kali 70 tu ibadah tasi dia ibadah. Jadi on nak sampai subuta itu setara dengan 70 hari. Iya. Setara dengan 70 hari. Tapi aku saliwan na ramala de, iya mikulalan na ramala. Jadi setiap satu ibadah di Ramadan itu dikalikan 70. Dikali 70. Jadi ia tuh sitongan na koma puasa ki siulang berarti 30 kali 70. Makir bonus. Yan na to ampai kung kataw rusa ay puasan na ko ramalangi. Madodola da kamay pole galungi. Nataparewa na say madodo ni kumaki. Narusa puasan na. Namona sili isaliwan na ramalang. De toci di denun le pada pade lalan na uran ramalan na sama ya kok kilalan na ramalan ikali 70 ko isaliwan na de
Ina tunah kada bita. Namo mutolai de to na pada. Dia nulai pada sa si direkeng, tapi nilainya di sisi Allah dia na pada. Jadi itu ampai tak gangkul yang lalu ma puasa, pak itu jatuh puasa itu mata pak mioli, ternyata mau watang. Pak makai gak tahu gonro meraja badan apa tati 10 mengalai sawaya rakon ni do angkat to mato kasih we doro namo jokana tam masagala to najrin rimania jena tapi we gala apa mapuasa pak tepat na punai. Iya, makanya makadami tu ya ayyuhalladzina amanu sini na to matapa apa ya ko to matapa maringa mapuasa nama manre tawe na sanre mo koy ko o poy di sesade ya na ko tawano na say naisapung makare sinasa na semua tu pung dia kagak dia nisangi pung na iko yanon rohi jadi kecuali memang dalam keadaan terdesak nah itu jadi aja tuh sih pas salat dai makada taro nak mati ko mapuasa mo ai de nak ko iya de nak ko rogamai pada minggu to masam paja nang katau jaga to 5 dempa adek lah lo ko aja mon ro ko to tato en katau tu nasa mati sahih mo tu dia mati salah mo apa musang salah ini roangi menyelamatkan diri lebih utama daripada mengerjakan ibadah mau itu ampai makai kapak dia na to manre dia gaga andre runtuk na bawi na subawi mani bawang na dia na gaga wat di andre leng Andre apa maka dia mati kak aku dewanri demi menyelamatkan nyawa Andre tapi aja tuh si tak ada takal moi naikan rusuk talupan deh makanannya hanya sampai untuk supaya tidak mati makiro aja tuh si maka dia takal moi itu pak itu bahasa takal bahaya tuh mak bagian nasi dosi teh nasa takal moi nala dua setan itu nangka maka ada takal moi itu bahaya makanya saya wasiatkan dan jaga ini cuma ang kami itu tahu pak dia perhatikan angka hadesa na nabi man akal al haram siapa yang makan makanan lantuk balu salat wadu arba'ina yauman mania ni gini kita manre andre harap patapulo sona patapulo nina itola ibadah iya bahaya tapares selalu andre kue bolata ini bapak-bapak pak galunge lau kamaki galunge tite talo iti na parewat na idadda na ipake manre subuh deh agak patapulo sona na jamu puasa itu iya jalalo ta capai ka manu ite makor mega apa tuh nasa wah daripada nandresu itu akhirnya nasa daripada sumandre iya ko sumandre deni tanai iya ko idi mandre dena halala kecuali ta sapa ya rumah kada kega iti matalo nampata sapa punana tapodani maka da ye angka iti ta polokoro diga ga iti lenna angka talo na he angka talo na lawitte ya ko maka da itala ni halala di yang ikut ite bangin apa kada daripada nandresu ini nato na jamu apalagi ko nalay baineta na bauluy napa ipake deje gaga patapulo sona naliwang nga sola para tulisi jamu mopi apa patapulo sona nuharang hati-hati ki makai ka tupak makai ka hati-hati ki guru sekolah orang malangi lau mapak guru te serapi na lau sekolah tati dua rewa ni lau bolada matindro sisa na matarima gaji na tarima manang harat to ya tuh yan natukunan ray ana ay gimpe deje nami podang ada suruh stase warung deje nami mainga sidin no stase kamana ni Pak Baru ada nami jay ko carana nanu gimpe nandre ini may madecing makotiha bayi decay podang ada warang para deni sakaki makoto Pak mapanin niya gitu ko si baliwe ini o tangkoli sana iya panen ni iya ko pakanya kisaka na pa. Iya nasaka na de nasu tatak makasolang. Na carepa. Apa iya ko carepa de nasu tatak kinasolang. Yan ang kagagayan rirolo carepa. Apa makri pasu isaka na namapaching. Isa mo kapahagi. Pasu isaka na namapaching. Batungan na iya ko laga. Iya tu mapaching monroy. Berarti carepa na talaga. Itu ampai di carepa dia tu na mega. 2,5 mi. Mega pa. Iya ko ase makoro 5%. Apa iya keresoy manamo. Yo po biasa ko nakan na 10% ko tada hujang laita na to nga minapa itay ya makukuha makomporo dito we makapote gato nasa matchato atus ta si makdi kinatanyali masak tacak po na makomporo chato atu nasa reki siko parse de upo dami tapi tataja mo iya upa iya magaluma to ka ang kagaluko ko macawe magalu nga ang kato galuko ko pinano iya kalau kak galung elo po dami to kada salama ko menre pa sakka no me katu aja ang katu nasi ko la memandre
Ya komandre baloi lo puda baloi kada aja mondre pak angkat pun aja tuh. Lo puda metu kada aja mondre. Ya mondre itu kan tuh tahu denandre itu pak angkat tawananya tuh. Dia tuh alhamdulillah barakat dan angkali ke apa baloi. Maka dia no diandre pada itu lo puda pak lo bano sapa ya kuro dia nak bajasa ke bukan rusuh ya. Jadi aja nih ya tuh jama. Puda memang dia tuh kada lo mondre senanya maka nama ya upur wajah sekad itu jaga ini. Ide beto pak namo api de to na melo mandre gagay kumakanya pasidakana ina to Nabi Ibrahim na bawang ipalin na kanyan roko bainena ina tolina sidakanya ko to kasya jolo muli to kasya na si bawangi mandre la ituno api Nabi Ibrahim patapulo so na patapulo wanino kilalan nabi na denan re api madaga marigaga ulina na sabang magi sinin nanre tamay manche jijuko ko atakalena anu puramane sidakang namo api de to na melo mandre na tuno api memang tapi sifat na api matuno na cabuk ko Allah taala. Ina tu ampai kong katong makanya pasidakana lalu miati kok kibolana dia nandre itu dan itu sudah banyak terjadi. Iya to ako de na makanya sakka na de bali boleh mi matu noropo na lette. Na ropo memang ko lagay charepana kagad itu pak jita pakanya ki aja na masola panapah pak cinampa tu ko melo ko Allah taala pak kasolang si dia gagay na pak macharepana monro mancing pasatilo kidi makaraja ta sambara malasakka deka mata barha malah talatoi manci cari apa tuh pak mega tuh tahu maka menjasa kata elena na perikantongi iya nasa iya aja berhak toh anak yatim pak dari gambok nah pada lumuruk nan di pulau nah yatim mana muat kok baku itu jadi kayak ketoriwan di SMS kak nasa we malah salasa kak nasa mapat di ariwiku benar ngapo karu saya puasa aku dah aku maka memang merusak nasa malasa kak aku dah malasa sana teh kompat di ariwina mapat di binasa ni maka dah sini dah to malasa mak dosa puasa dah aku bakun ruto pakalan mana kami lurus saya puasa na ariwina mi mapat di aku ternyala sama aku itu suruh mak dosa ke puasa jadi maka kak to karo tahu mangkali cara mana pasilap po mami maka dah na wajib puasa to malasa nasa mapat di ariwi kue itu wajahnya pada kada de tapat taru puasa atau tanda maku itu madusa ke puasa na popoda maka de ku masam pajasuna subuh kita baca alam nasra rakaat pertama alam tarakai rakaat kedua insyaallah barakahnya itu dia kan naki lasa-lasa itu di buku di utu aga ko insyaallah mabela itu jadi aku masam pajasuna subuh alam nasra rakaat pertama alam tarakai rakaat kedua insyaallah dia ku ya rumah dari mengilungi lutu na ya mutu tapan nandungan tak ding itu barakai ko Allah taala nggih tapala mo to. Oh iya alhamdulillah aja tuh saya tak ada alam nasar. Allahu Akbar. Itu jadi baca surah Al-Insyirah kemudian alam tara kaifa. Saya kira iya no pangolongan Bapak Ibu sekalian mamagi-magi napa barakai pong Allah taala. Kita usahakan kasiwengi bekanjaki ibadata selama bulan Ramadan. Pak to mau Pak kuidapi ramalapi emang. Ya kuna lemuki kesempatan pong Allah taala ya bonus nalengi nabi teh bulan ini adalah bulan bonus. Pak itu nama lampi umur utama kami nabi tegang kami 60 nabi 70 ya kong ke keluarga tamate kono dapi na 60 na tong umur aja tahu malah ada masalah pak pangubi na meto nabi tayo tu nilo meto aja nama lampi ada umur no mak aja na pado mak dulu na dapi sira ratu na tahu sisa butaw idi 60 nabi 70 maka na magay mitaw inabita ko makigwa kidosa na to metalada ni bay kong kapaboto nan 60 na tong umur na dito tu na metaboto Kalimantan repatah puluh tau boto na pa aja. Ia menako sisa butang ngumuro na pa boto Muhammad. Eta pagaho to mangingimi tay cia mate. Ito yun na rampay nilaw na bitaja na malampe. Ito na to nilawin na palapi-lapi malak madicing. Makanya mudah-mudahan di bulan Ramadan ini tagang kuliah ngi ikurang-kurangi cede jama-jama linoy untuk fokus ibadah. Iya. Jadi Pak, itu kurang malangi menyemaringan-ringan jama-jama mengaji magampang, mas sampaja magampang, panu-panu tu masih dia biasa kurang malangi. Apa cidi maniyewa, napas sumani, apa pura ni asakira setangi. Iya sakira meti, maka meti nabita, lai buka pintu na suruga, itu tuh pintu na neraka, jin setan itu diikat. Jadi itu ampai Pak, maringa lo mas sampaja subuh, maringa lo magi cidi mani napas sumani yewa. Iya maka remaja penang katau madosa mo postas kurang malangi kamu perlu macan rimage, tanya na setangi itu. Aja tak ada setan macam itu setan itu maka puranya sakit untuk dia apa pemusalahkan itu dan dia nafas sumani makanya dua musuh nafsu dengan setan nah setan yang pura sakit sampai meringan mana meringan mengaji meringan maga tapi itu nalaba ramalangi matu ai mega di tatutu pemas tatutu di koran na lapi di sujadana di mana kagak tamah rewa si pe menolok deh gitu apa magi lepas si setannya maka ada si pakasuasu tuh makanya tak usah kami minta kepada Allah supaya istiqamah akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.